Jadi berka development, jubur borobor ki jubri ngan da ka ong ba ka don ka agreement. Ban island ya gino ki bede berka roi ka pa. Hani ka basu lungo pade ka long ba. Ada ka Meghalaya jungi kawan ra ya ki lat penroi yang ti wasam mudut wan ban pawen no sundor ki pusik tigru. Ti hamni ngai ba ka ju sim ka bu jong ka sarkar Assam. Ya ka jing tulot jong ka Meghalaya. Lada trei ka Assam hapa upur usam jungi tiong bang nilai namar wa ya kirat development nyemdei ban long ding bengkian. Kar balada mangi pada ngi penroi ya kisnong kitau hapa upur usam jungi ka Assam kawan ban tempra. Ti hamni ngai ka Assam ka sim ka bu ya ka jing tulot jong ka Sarkar Meghalaya. Bakawai ru ka hi ba ngaskulu mo ba menden ha jing shisha na kalian iba Charles bat di paiba rengkat katu kan dia sewat ke jinggon di balang do kila yang scam tren banom sha bat penpelan ya ki post elektrik di balap pendian hande ke pas ngulong ka haji sha na kalian magistrate ru la yang scam banom sha bat penpelan ya ki post elektrik harita hadin katu kan ne kami no ka hukum na ki bor bahalor ngamtip mano badai bor bahalor bansha bat penpelan no ya ki post elektrik saya keren natin. Kata ketika second weakness jong ke state ke jongi from time to time akan jingi dia bat ke boundary bat wasam. Nah tapi kan mau kayak kebajiah langpi. Habai itu pun usam apeleng ke Meghalaya ber Assam. Giap gidu pajba mo kadung katu por giap saumut giap. Kan bang itu nan pada hapo Mizoram. Pada tu pun apeng ka Mizoram bat ke Assam. Ngaklam yoi ba kinjenjar ki pajba ha Mizoram. Tiba kam jenjar di purit Mizoram balese ngi ruba tiap hadun bapri ndungut ki purit Assam. Hani kalau ngai kalau mar khongpong. Bangi hangi nagapor kimi ipai ba syakman ban yada yo purusam ngakan mau kadon gawe ga video haka YouTube ka ba dan bilong komunikasi iba kren dak tinisno da chap no ro ci ayat kani ga jaga ci ayat kani ga jaga tabamud ipai ba ilong ki nong yada yo purusam jong ka state kat bah po Mizoram pada pulit pada Sarkar kilongi nonggeta. Kita lagi egi bangi na kalian jungi ka UDF haji yang jung meeting jungi merta kasi yoi ba ya ka baka Sarkar Meghalaya jungi kala asting haji dia bati ki babun di isu. Dan kalian jungi ko mangalaw me fi nginom siem tangga UDF ban interfere ban intervene ni kam namang isngo bangi ko abandon ka jingi trelang bat di MDC baro. Tendai ini akan duk yang siam ban khot oleh MDC meeting tendai lada kim khot lada kim persam nyimban se nyapan ya syakmat kumka media ndai fast kali kakam jungi kalong ban ya trelang bati MDC boro ban simkia kali kam kita kilong di few things bagwai ru nia haji kan jungi mentak kasi kalong ba ada ke por ban penthanya ka ban po har jongka force haman lagi border bat Assam kumbalaya Mizoram nama kubalong menta kai ke mengatip panga hapo maulas nai setai kaput idon samut di staff. Kita kiki yung yempo ban yoi ya ka state Meghalaya jungi haga ban sir lagi paiba nong syong. Kita bilang di few things ni aja hapo langpi kumtu yempo abakan jab yang sisin pa hapo di boundary ki jungi dekat bawasan. Kita bilang kat